Uyu munsi tugiye kuvuga ku gace k'amayobera irimbi rutura ukuzimu ku kiremwa muntu indiri ya Sekibi. Aha ni muri Triangle Bermuda, agace gasa na nyirantarengwa, amarembo y'ikuzimu, agace gaherereye mu nyanja ya Atlantique hagati y'ibirwa bya leta ya Florida, Bermuda ndetse na Puerto Rico. Agace kangana na kilometero miliyoni 1, Triangle de Bermuda. Aha ni mu burengerazuba bw'isi. Hashize imyaka isaga 500 aka gace ari amayobera yayobeye abahanga. Agace kari gitiyemo indege ibihumbi, amato manini ndetse n'amatoya bikazimira burundu ku buryo nta kimenyetso na kimwe gisigara. Abantu benshi bagiye baburirwa irengero bucece, bagapfa ntihagire umenya irengero ryabo, bagashirira muri uku kuzimu. Hashize imyaka isaga 500 abantu bibaza ikihishe muri aka gace ka Triangle Bermuda. Abantu benshi bagiye bavuga ko hashobora kuba hatuye aliens cyangwa se ibiremwa bidasanzwe bituruka mu isanzure ku yindi mibumbe. Abandi bakavuga ko hari amadayimoni cyangwa se ari inturo ya Sekibi cyangwa se shitani, bitewe n'abantu bakomeje gupfira muri aka gace. Abantu bagiye barokoka Triangle Bermuda bavugaga ko bumvaga imbaraga zidasanzwe za rukuruzi zajegezaga indege cyangwa se amato babaga barimo. Aba ntago babaga bagezemo neza, dore ko umuntu wageze Triangle Bermuda wese ntagagaruka, arapfa, ndetse nta n'ubutabazi na bumwe bubaho yabona. Ubigerageje nawe ntagagaruka, arapfa. Ibi byose bitangira mu gihe cya Christophe Colomb wavumbuye Amerika, ubwo abanyaburayi bari mu nkundura yo kwimukira muri Amerika nk'ubutaka bushya bwari bumaze kuvumburwa, maze nabo mu mato yabo bagashirira muri uku kuzimu bucece. Mu mwaka w'1963 ubwato bwari butwaye abantu 39 bwaburiwe irengero. Nyuma y'igihe gito indege ebyiri z'igisirikare cya Amerika nazo zari gitiye muri aka gace ka Triangle Bermuda. Ibi bikimara kuba, leta ya Amerika yohereje indi ndege y'ubutabazi yari irimo abantu 16. Iyi nayo ntago yagarutse. Ibi bikimara kuba kandi, abantu batangiye kuvuga ko muri aka gace harimo ibiremwa bidasanzwe bishimuta abantu ndetse n'indege. Abantu bakomeje kwibaza ikihishe muri aka gace ka Triangle Bermuda, imaze kumira abantu benshi. Nyuma y'igihe gito ubwato bwitwaga Good News bwari butwaye ibicuruzwa bwari gitiye muri aka gace. Izindi ndege 5 z'igisirikare cya Amerika zitwaga Avenger zaburiwe irengero zigeze muri aka gace, zose zihanuka bucumu zirashira. Ibi bikimara kuba, leta ya Amerika yohereje izindi ndege. Leta ya Amerika yohereje indi ndege y'ubutabazi. Iyi nayo ntago yagarutse, bose barapfuye. Aha byari mu ntambara ya kabiri y'isi. Ibiyo byajyaga kuba, abajyaga gushakisha imirambo nabo ntibagarukaga, byarangiraga bisanze muri uku kuzimu. Ibi nibyo byago bikomeye byabaye ku ndege z'intambara z'igisirikare cya Amerika. Abantu bageze aho bavuga ko aliens arizo ziri gushimuta abantu. Nyuma y'imyaka irenga 40, leta ya Amerika ntabwo yavuye kwizima. Bakoze ubwato bumeze nk'indege, bufite ububasha buhambaye mu byo guhangana n'imiraba ndetse na za tsunami. Kapiteni w'ubu bwato yitwaga Roham Hawks. Uyu yari igiharamagara, yiyemeje kujya mu ndiba y'i Triangle Bermuda kureba ko byibura yabona imwe mu ndege za gisirikare 5 zazimiriye munsi y'i Triangle Bermuda. Yavuze ko naramuka abonye bimwe mu bisigazwa by'izi ndege, azakuramo ingofero yambaraga akayitapfuna yose igashira. Ariko byarangiye bimunaniye, indege arayibura burundu kubera ibisigazwa by'indege n'amato menshi arahaha. Abantu benshi bemeza ko muri aka gace hari ibindi biremwa bidasanzwe bituruka ku yindi mibumbe igaragiye izuba ndetse n'ahandi mu isanzure, akaba ari byo nkomoko y'ibi byose. Abandi bavuga ko ibi biremwa bijya bizamukana abantu baguye muri Triangle Bermuda bikabajyana ku mibumbe yabyo, bisa naho iyi si tutayiriho twenyine nk'uko bamwe babyibwira. Mu ndiba y'iyi Triangle Bermuda kandi harimo agahanda k'amayobera kubatswe n'ibibuye binini cyane bitonze ku murongo, ufite uburebure bwa kilometero 15, ku buryo wagira ngo ni ikiremwa muntu cyabyubatse. Ibi byavumbuwe mu mwaka w'1960. Indi ngingo ishimangira ko hashobora kuba hari ibiremwa bidasanzwe. Ibi byatumye Hollywood ikina amafilime menshi cyane avuga kuri Triangle Bermuda, harimo nk'izitwa Secret of the Triangle Bermuda, Beyond the Bermuda Triangle, Lost in Bermuda Triangle. Ndetse abantu benshi muzi indirimbo y'umunyarwanda Davis D yitwa Bermuda. Nubwo we atari byo yinjiramo cyane,
ariko Triangle Bermuda ikomeje kuba amayobera. Abandi bavuga ko ariho amarembo y'ikuzimu ari, abandi bavuga ko Triangle Bermuda ari amarembo y'ikuzimu. Abantu benshi bavuga ko umujyi witwaga Atlantis waburiwe irengero ari aha warigitiye, dore ko ejo bundi mu mwaka wa 2020 mu kwezi kwa 12 ku itariki 28 abantu basaga 20 bari mu bwato bahagurutse Bimini muri Bahamas, bari berekeje muri Florida. Ubwo bwato bwaciye hafi ya Bermuda bwaburiwe irengero. Kugeza uyu munsi muri 2024 ubwo bwato nta muntu uzi irengero ryabwo. Iyi si dutuye iriho ibintu byinshi by'amayobera. Abantu benshi bibaza uko byabayeho, ibihabera n'ibindi tuzabakorera muri video zacu zitaha. Kora subscribe, like, share and comment kuri TD News TV. Ukomeze kuryoherwa n'umuzingo w'ibyegeranyo, inyandiko zicukumburanye ubuhanga ndetse n'ibindi.